OK, takže začíname na Platinum 2 20%. Kamo, tak to som jak nedal. Easy. To je taký... 2 pečka! No takže po tej výbornej hre, tak nám to pridalo, že 30%. Môžeme ísť na ďalšiu. Kamu, ja som tu solo. No way. Kamu, tak toto je krásny loot. GG! Yes! 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. GG, good game. OK, takže máme po druhej hre, máme 95% a táto hra bola už lepšia. Nedá čo skopalo! Kamo, to čo je? Nedá čo skopalo, proste dáky. Tu mám dáku ganu. Dodej mi. Buš. Ale to nie v zóne, ale to nie... Kamo, v tom buše takto sa schovával. Poď za mnou. Ty koko, som sa si dosral. Ja som sa dosral. Konáre. Kamo, ty to nejak schovávaš. Petrica dostala do Dead! Dead! Crack. Dead. Ja fakt raz rozbijem ten... Ty si trápny. Tak ja som cooked. Idem ti pomôcť? Jedno mal do ryti, nechoď tu. Come on. Buľu, 24, utekam. Super. Čau, jo. Dead? Oh my god, I'm so good. Vyľuď ho. Ja som mu dal headu. Ja mám tu seba... Nie, pomoc! Máš tam takoho? GG. Idem. Tu máš veľa lootu, ak chceš, tak si poď zobrať dáky. Jau. Zápek. Crack. Dead. Crack. Ten je crack. Si si istý? Dostal. Nie, teraz som mu dal jak crack, ty klamársky. Takže po štvrtej hre sme sa absolútne nikde neposunuli, pretože teammateovi to ako si ich zabugovalo a nepočul som ho. Na just to be popular. Everybody's screaming cause she popular.